फैबाय थानाय 2024 मायथाइनि ल'कसभा बिसायख'थियाव बीजेपी दोलोखौ गाख्लायथारनो गासैबो बेरेखा दोलोफ्रा ज' जानांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों बिहारनि गिबि मन्थ्रि नीतीश कुमारा। बीजेपी दोलोखौ फैगौ 2024 मायथाइनि ल'कसभा बिसायख'थियाव जेरैखि जाया गाख्लायथारगोन बेनि थाखाय साखाफारा खालामदों बिहारनि गिबि मन्थ्रि नीतीश कुमारा। बुंदों जे फैगौ ल'कसभानि बिसायख'थियाव बीजेपी दोलोखौ गाख्लायनो गुबुन गुबुन गासैबो बेरेखा दोलोफ्रा ज' जानांगौ आरो ज' जानानै बेबाराव बीजेपी दोलोखौ गाख्लायथारनांगौ। हादरनि गुबुन गुबुन बीजेपीनि बेरेखा दोलोफोरा ज' जानांगौ आरो ज' जानानै बेबाराव दोलोखौ गाख्लायथारनांगौ। हारियाना पाटिमाबादाव इन्डियान नेशनेल ल'क दलनि मोनसे सावरायमेलाव बाहागो लानानै बिहारनि गिबि मन्थ्रि नीतीश कुमारा बे बाथ्राखौ बुंदों आरो बे मेलाव बीजेपी बेरेखा दोलोनि गुबुन गुबुन रायजोनि दैदेनगिरिफोराबो बाहागो लादोंमोन। बेबायदिनो बीजेपी दोलोनि बेरेखा दोलोफ्रा ज' जानानै बे बाराव एबा 2024 नि ल'कसभा बिसायख'थियाव बीजेपी दोलोखौ गाख्लायथारनो थांखि लादों। बीजेपी दोलोआ हादरखौ सामलायबाय थानाय सरकार। बेजों लोगोसेनो गुबुन गुबुन रायजोआवबो बीजेपी दोलोनि सरकार दं। बीजेपी बेरेखा दोलोनि बेबायदि थांखि लानाया थारैनो जाफुंमारगोन ना बेखौ समाजो मिथिसिगोन। শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ, ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে। কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হল্ডিং টেক্সৰ ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে। যিসকলে এতিয়াও ছেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ, আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে ছেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক। তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্ট'ৰলৈ গৈ আছাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব। নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব। যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক। বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব। ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে। ধন্যবাদ।